namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta kha hi loko Ben Mayengani ajelezeriwa eka Gaza. Yeah, so swilo swi humelele after loko Ben Mayengani a be shut down a Simple Kitchen. Maswita shut down swilo swa hambana swilo leswi. Yeah, the sample ya shut down as you can see ka background. Yeah, so okay, of course sweswi ku ta kha ku tlanga background images or videos ta kwale Simple Kitchen. Yeah, so loko I been shut down there ku sungula ku vulavula swinene ka social media vanhu va kombisa ku timhaka to a ku ri free entrance that's why ku ndleke leswiya. So I was like, what are you saying? Mirini kahle kahle. Mirini because ni nghenile ka page ra Simple Kitchen zini ya nghena ka page ra vona. Ngenini like I've checked also a lot of videos tele Simple Kitchen to hambanahambana a swi tshama swi ndleka leswi swi nga ni Ben Mayengani and na ti-artist letin'wana ti yini vula ti-artist leti ku ri kumbani ka Xitsonga ti yini le and nakona ku ri ti-free entrance i swilo leswi vanhu vo ka va nga ri ku swi vuleni swelo to tala na ti-CD launch tin'wana ta latest ta ku humela ku ma swi tiva a va yini the big artist leti a va yini le ka CD launch liya a swi ndlekanga leswi nga ni Ben Mayengani a va ndlangi shutdown vanhu a va yini but there was no shutdown phela leswi vula loko hi sweswo Ben Mayengani hi yena u sungula ku va fika a ba shutdown swilo swo hambana ku na ku va ku tele ku na ku na shutdown Ben Mayengani hi yena u sungula a fika a ba shutdown ka Simple Kitchen and anyway hi yena a nga sungula hi swa ti-shutdown so hi yena of course a nga invita shutdown ka Vatsonga ma vona yana so a ni ku twisiseni ku kahle argument ya vona yi va yi kha yi twala ku loko ku ri letin'wana ti va tsandzini shutdown ya le kha ku ri free entrance swi vula yini Ben Mayengani swo ku Ben Mayengani i ntumbuluko swo ku i na fan base yikulukumba sweswo hi nge swi kaneti so a sungula ku byeriwa zi ku ku ri mhaka free entrance no and then loko tlhela ni byela swin'wana ti-artist letin'wana a ti nga na competition by competition loko a ku ri hava another big event laha kha yi humela on another area loko ti kha ti ya le se swi hambana ka Ben Mayengani ka Ben Mayengani loko a ya le Simple Kitchen le a ku another event laha yi humelela a Cara Lounge le ka Cara Lounge a ku na artist kulukumba swinene laha tiyele mara Ben Mayengani still swi kotini ku ba shutdown and mina ni mi byela no tshama la kokwani very mu into choose ku loko swi believe or not mina I strongly believe loko ku ri Ben Mayengani a ye Cara Lounge even then ku va na big artist yin'we yi ya yona yi ri Simple Kitchen inge ku va nga va na shutdown a Simple Kitchen inge vanhu va tala le Cara Lounge le va landze Ben Mayengani why Ben Mayengani hi yena nga na fan base kulukumba hi yena lo nga na influence kulukumba swinene hi sweswo yeah so of course not nyika advice ka Ben Mayengani since sweswi ku hana ile ka higher rotation maka graduation ya le and the shutdown leyi nga humelela mina ku veta ni vula loko ka the big fest ta yena ni to vona ku video leyi vanhu vo fana vo emhaka ma vona vo Heavy Xivambo ya yena yi landzela ku channel mani ta loko info ina zama ku advance Ben Mayengani sweswi le ka higher rotation vanhu loko yi tsakile swinene swi kahle yi veta yi mi byela ku a yi yingisela ti-fans yi nga swi endli leswi yi nga swi endla ka album ya Malambamba hikuva vanhu a va nga lavanga album yona yi ku ya humesa ya humesa la a yi lava ku yingisela hi November or December ta yingisela hi November or December President Mayengani wa vulavula hi swona swi nga onha swinene and yi fike yingisela ku ri vaseketeri va la beef yi fike va yi hume hi leswi vana leswi na ku laveke beef and album a fike yi hume hi December or November December yona yi nga yingiseli ku yona hi yona even then swi fika swi xaxa va yi tlula hi December whether you like it or not Mr. Post depart December ya 2021 mona hi leswi nga humelela so another thing a yi kumba cini ni vona ya continue the same thing a yi sungula ku swi endla ni vona ka event leyi nga ya perform hamba yi performa ku hambi hi ri KwaZulu-Natal hamba ku ri kwini kwale kha yi cina na lava xigubo and xibelana and stuff like that swi komba ku sa a yi ta ka right direction mara yi swi tlhe swi cancel so zamani ku va mi vheta mi byela sweswi ya ri ka ya rotation vheta yi kuma va cini ku performance ya yini vheta yi tsakisa hambi king munhu a dala a va hamba va famba a ximandlamandla i na va cini sweswi mi ngo zama ku cheka on his latest videos i le ku zameni ku va a kuma va cini na yena hikuva swi tiva ku wa bora wa swi tiva so ya hi advice and Ben Mayengani ku yena yi kuma va cini hambi ko wun'we a ni munhu ku na laha sungula kona hambi yo kuma wun'we and then loko yi kha yi expanda yi ta kota ku va yi kha yi byela ti-event organizers ku no na va cini na va fika va kuma pay ya vona hi leswi ndzi ku swona sweswo
swilo leswi ndlisiwaka swona sweswo. Ya and a ni fambi ni nga ri na vacini, it's better ni na mucini wun'we or vambirhi. Ni swi leswi ndlisa it's all about strategy swilo leswiwani. Hikuva obvious performance ya Benny Mayengani ma swi tiva ku na n'wina ku se a yi borha. That's why mi kuma ku se a yi fositela ku yi chika stagini ya khoma vanhu mavoko. A mi ti vona ti-video kwala ka channel, unfortunately ni delete-ini a no n'wi zonda hi ku very vanhu va tshama ku na n'wi zonda. Ni delete because yena hambi Chauke lo a yi advise ku hi nga ha post swilo swa yona. Like yeah, swilo swa ti-performance se hi sweswiyo a ha ha teki no ya ha ri ka nchumu kambe ni ta a yi la ku attackiwa video i wrong category, sorry guys. I'm sorry, alright. Yeah, so yi advise ku yi kuma vacini hambi yi kuma wun'we and then yi tlhe yi yingisela ti-supporters, ti-fans. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.